get low when the whistle go. I pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Minecraft preživljavanja. I kao što vidite, kod sebe nemam ništa. Zašto je to tako? To je zato što iz nekog razloga ništa se nije sačuvalo što sam igrao. Čekajte. Ne veze, ništa. Dobro, kao što rekao, ništa se nije bukvalno sačuvalo, ne znam zašto, ali morat ću ponovo da skupim sve stvari koje sam imao. Kostur. Sad ću poginem. Dobro, nemam ništa. Au, ima začarani mač. Ovaj. Kako se zove, luk. Sad će da me ubije. Dobro, ne veze ljudi. Čekajte ljudi, sad ću da se vratim. A do tada, čekajte. Evo me ljudi nazad i kao što vidite, sad imam neke stvari, to je zato što dok nisam snimao, radio sam tu, tražio sam neke rude i to, ugalj i gvožđe, nažalost nisam našao. I otkud mi sad baklje, se pitate. Ispekao sam drvo. Dobro, sad idemo da tragamo za mesto gdje će da nam bude kuća. To će da bude teško, pošto ovdje je samo šuma. Ovaj klip ja mislim da će dugo da traje, baš zato što nisam našao mjesto za kuću. Ali ne veze, ja ću da se potrudim. Ljudi, zmija. Nju ćemo da izbjegavamo, ona je jaka. Ljudi, ovo ne da bude lako uopšte. Ova šuma je gusta, puna drveća i... Eno ljudi... Šta? Nešto svetli. A, lava. Dobro. Evo, već ulazimo u manje gustu šumu. Možda nađemo ovdje i nekog uglja. Evo ljudi, lepog mjesta. Ipak ne. Možda i da. Da li je ono ovca? Ako jesu ovce, moći ćemo krevet da napravimo. Ne. Ne, to je medved. Dobro ljudi, vidim ugalj. Au. Šta je ovo sad bilo? Dobro ljudi, ovo je bio mali lag. Secno je. Da skupimo uglja, pošto previše lago ljudi. Treba nam uglja da ispečemo neke stvari, ako pronađemo gvožđa ili hranu neku. Evo rupa. Dobro je da smo našli ovakvo mesto, pošto ima mnogo uglja. Dobro ljudi, sada se vratimo na naš posao, da ja nađem
mjesto za kuću. Gladan sam. Verovatno će stalno da secne kad ulazim u nove biome. Šta je ovo samo medvedi? Nije baš da mi se sviđa ovaj biom, ali bolje da nađemo drugi. Mnogo bolje možda da se nađe. Šta? Ljudi, ovo izgleda će bude teško, pošto su ovi biomi bukvalno puni kamenja i ružni su. Nemam hrane. Vidim lavu, tako da tu bi mogli negdje da živimo, pošto bit će potrebna i lava. Šta je ovo? Sve kamenje i ovi ružni biomi. Idemo u mali medved. Šuma. Zašto ljudi previše mi secka? Au. Ljudi, ja ću da umrem, izgledam. Jel' ovo ostrce? Mogli bi održimo, a previše malo i puno peska. Ljudi, kad nemamo lepo neke ravnice, nego sve ove brda i tako. Bundevi. Au, da li da idem? Neću, ne treba im još. Možda ću da ispadnem glup što nisam otišao, ali ne treba mi. Ljudi, bukvalno se vraćamo na prvo mjesto gdje smo se stvorili. Vidim skeleton. Evo ovdje bundevi. Ajde, iskupimo. Ljudi, ja ću da se vratim čim budem pronašao neko mjesto, ovako ne mogu. Vidimo se onda kad pronađemo. Ćao. Evo me ljudi nazad i evo pronašao sam mjesto gdje ćemo da živimo. Mnogo sam, znači, prošao puta, jedva sam našao ovo mjesto. Celu šumu sam prošao da bi našao ovo. Tu kao što vidite imamo i svinje i u potrazi za ovom mjestom sam našao 8 gvožđa i 9 ovih svinjskih mesa sam nabavio. Dobro, ljudi, evo kave. I divlje svinje, ima svačega. Dobro ljudi, ja mislim da ovdje završimo klip. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Čekajte lepo. Hvala vam što ste pogledali ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako vam se svideo, ostavite like, share i subscribe. I do sljedeće epizode. Ćao.